Well, I felt it was a good football match, played with two good To je dobra tekma, je za nami, Maribor je bil boljši tekmec, meni, da je drugi in tretji gol bil dosežen pravzaprav po njihovi lastni krivdi. Težko bo na povratni tekmi, Maribor je zelo dobra ekipa in self-inflicted, so it's disappointing. You know, it's going to be very difficult in the return leg at Easter Road. I think they're a good side, they look sharp, they look quick, and you know, they'll punish you on the counter-attack. And they looked like they were in front of us in terms of their preparation. Prepričan sem, da so vsi prisotni danes zelo zadovoljni z našo predstavo. Rezultat 3-0 je odličen. Fantje so od samega začetka bili tisti, kateri so imeli igro v svojih rokah, si priigrali v prvih trenutkih tekme 3 priložnosti in jih imeli tudi skozi tekmo. Mislim, da je bilo vse skupaj zelo dobro. Jaz sem fantom takoj po zmagi v slačilnici čestitev in jih opozoril, kar je popolnoma jasno. Mislim, da vsi tisti, kateri smo kdaj nastopili na Škotskem oziroma v Angliji, vemo, kaj nas tam čaka. Ponavadi, tako rekoč zmeraj so njihova moštva na gostovanjih z enim obrazom doma, pa z drugim, tako da je pač potrebno opozorilo, da bo tekma drugačna. Nasprotnik je v samem koncu tekme pokazal, kako bo igral doma. Jasno je, da nas ne bojo kar tako pustili. Mi pa imamo kvaliteto in željo se uvrstiti v naslednji krog in bomo vse naredili, da bo tako.